Sen bu. Sakalın mı ne kadar cerge gir. Çoçaytı bunu koygandan göre koymaysın bu. Bağa Sakal degen bunanday bolat. bilesin bir yaşına kadar sakalım var hele. Ha. Anan geçe günü camgız yap, çöp çağırdım bayağı otunun barı su. Ha. Anan ayasın hem ayasından korkmayım o. Tanrıga ot koyup da demedi. Ha. Anan koyayım hem zaten beri koyun deyip bana tanrıga ot koyup atkam. Ha. Kuyubayt desen. Anandan da Burada otunda su. Oo. Ha. bir idişte may turgan eken, o sondan jaksam güyet deyip şunday koyup durup üylesem, Ha. görse ol benzin eken de. Bak kara kelle olsun gerek. Gitti şundayla. Laf Sakal, dağıcaksı su çiğip kaldı. Hey. Ala ula ekken mekede olup kaldı sakal. Oo, Taştan alıp dur bunu. sakalı çok, bayağı kosa çalday olup kaldın da. Mayday. He. Bunu Oturasın bana. Oturam tılsın bir çıkışa. Bunu men kasamkorlardan çadadım. Kaç? Çoğur kayılda toka degen kasamkor var bilesin be. Tanıyım Yaman Hasan. Altay. Ola nuke degenin var ko. Beni Nuke? güydürüp atat nuken. Nuke kimeli? Samır atıp. Ha, Samurat, Nurbek. O Hey. Alta atat kasamkor ötkönde meni bunu faiz degen çaykanın var eken ko. Var, he. Oşa faizga çakırdı çay açıp gittim. Seni bardın. Vardım. Ha, Nuke kasam korda, zitkin kasam Varsam korda. belki birazçıkalar gibile Arzubek Beycihatlar oturat açtım. Bir jaksına. Bir caksına. Canağı Nuke çok. Arağına gelsen belki Anarvay degen birazçıka var ko. Rahim Kanım. Rahim Kan, he, o onçu. Belli açtı otat nuke sokta. He. Görse beni al uktatıptır. Uktatat. Nasmet uktatıptır. Şimet, he. Uşintip ciroğrağız boşak aldanım. Hasan Korga. Yo, kasam korga minda kaldın ama. Anan ne anan olsun ciroğrağız mınçık bayla. İmkan sen dostum da ne kılayın lan? Dost boşadağı men bordu. Maga günün 35 yoldan çalar. Saka 30, maka 68 olsalar. Emi men dağı aldayım. Bordu öpkesin. Kapa olmak değil, tarınmak değil, bereket boşu. Ben aldayım. Aga tengel verme. Koy aldayım. Alda bayla koy öyle. Hazır öyle çalat azı. Al kasam kor, bir yaşına kay adamız. Aga tengel veyle koy öyle. Çal, saka çal bakalım. Özüne çarasam amine cesayım. Bana Nuke? Nuke? Bana nuke. Al bay koyayım. Ya al dur, kayra ötür koy. Al koy orayı. Alo. 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 Kim bu? Oğul bayat. Alo. Alo. Alo baka. Oğul bayat. Ya baka. O sen. Özüne çarasaklam da. Al bana kılıç gerek Ben bunu. de aldayım. Aldayım öyle. Bunu kız lafı. Dağı çal orta. Alo. Alo dayım tülülür de. Alo. Kim bu? Ya albaysın mı? Kim bu? Alo. Alo kim bu? Ya baka. Hey. Ya sen mi? Kim bu? Ya selamünaleyküm ben Nuke. Samratım sen mi? Ha ben. Ayttım bu. Hadi öyle gayra çalmadat deyip. Kanday tırsın mı dostum? Ya jakşı dostum kandaysın? Jakşı kudağa. Sen jakşı mı? Jakşı. Ya baka kaktasın? Ha? Kayaktasın? Men köldemün. Kölde? Isık kölde. Kölde? Bulgun Ya keçeyle jürdün hele ko? Ha? Ya keçeyle üydelen ko keçeyle jürdün Tünü hele. çıkkam dura. Geçeler durgam. Tünü çıkkam. Bir cuma oldu. Kölde jatam. Özün tırsın bu. Ha tınçılık. Şu köldüm ceginde tolkundunun uğup kumavayla çeyne kılıp jatam. Ha ne o deysin? Kumavay. Ha oşanda leçene var o ken. Barıkın dorsanda leçeni. Erten ballar. Ertege taşovay leçeni kapara orta otat. Kanday leçene? Taşovay. Ata. Nuke. Oh. Turtturcu men kişine o darlı olayım. Ha mali. Yemi söyle. Alo. Kart vatasın tırsın bu. Ha jakşı dostum. Nuke. Oh. Tolkundun ünü nugasın bu. Ha tolkundum bu. Tolkundun ünü. Kaç tolkun ne? Çelek belek. Mali uğuzcu. Hazır buna ke. Köldün ceğine barayına olsun buna ketu atam. Aha. Sal bir arakta catat ilemde. Kana uğuzcu uğayınçı.
толқынды үнін ұғызамазды қарап тұр. Мына телефонды Аха. әптеп отам. Қара, нарқыдайшы. Мына оқ. Кетті телефонды апар отам мына. Аха. Қатарып ташта. Ташта? Оқшат отыр. Оқшат, оғылу атабы. Алло, баха. Оу. Сілердің толқыныңар үстінен түшкендей болып атат қо? Досым. Шамал қату болып атат та шамал. Толқын жайылып кетпей атат қо? Жоқ, шамал қату болып әлі саға ошондай уғылу атат өзі. Ошо үстінен түшкендей болып атат. Ана нүке бір сүгінкіге да бір лечениясын сөйлесіп қойдым. Қандай лечение екен? Балдар апарауызда отат, асфальтовой лечения дейді. Асфальтовой? Ова. Леченияның түрі көп ұқсайды, Көп құдаға. Жақсы, баха. Жақсы. Здравствуйте, дедушка. Ой, здравствуйте. Қыздар сөйлеп атауы? Орыс қыздар. Отыры маға тиішіп өтіп кетет. Мен анан, здравствуйте, садаға олайындарын деп қоям. Саламайды орыстарға. Толқынды бе қалып қойайды. Балакат бол, үсті-үзге жайылып кетпесін. Алло, баха. Өзің айлапа тынш бұ, бар отырауы, нүке. Тынш, баха, тынш. Тынш. Жақсы. Апай, нүке. Ақ кеме келейтат. Ақ кеме? Ова. Ақ кеменің үнін ұғасың ба? Қапырайды. Ақ кеме? Мақұл ұғайыншы? Ақ кеменің үні қандай, еле? Пап дейді. Пойыздықында еле, тапсаң. Нүке. Алло, бахам, не олдыңар? Азыр, мұндай тұшыма келсін, анан телефонды тосы. Неме, Нұрғазы саға қол бұлғалап салам айтып атат. Нұрғазы бар өкен? Ова. Ақ кеме келді. Мұна ақ кеме тұшыма келіп қалды, оқ. Ана. Баха. Ой. О, ақ кемеңер аварийный шығып атат қо? Мотор ескітті де, қачан ақ кеме бұл? Ошо? Мотор өлді де. Состояние нашар ұқсайды. Саға жақсынақай ақ кемеге. Bir еле ақ кемеміз бар, 69 жылдан бері. Өзің бала шақа тынш бі? Жақсы досым, жатауыз шо. Минеге чалдың? Чалғаным есімен шығып кетті о, баха. Мен жанағы 10 жыл мұрын тойға деп сенен бір 180 мың ақша алып біле. Нүке? Ошо. 180-ден кейін дағы жеңелерім келейтат деп 100 мың алдың әле ғо? Жоқ баха. 180-лі алғам сенен. Жоқ, тосын әле білем, сен 100 мың сұрағалсың жеңелерім тосам деп. Жоқ, мен білем ғо, 180 мың әлі алғам. Нүке, мұндағылайлыча, ошо ақша туралы Аяшың жақсы білчеледі, аяшың менен сөйлеспейсің бе? Аяш менен бе? Ова. Аяш қақта? Аяшың үйді. Аяш үйді өй? Ова. Аяшың менен сөйле... Сен көлді? Ова, мен көлдімін, ова. Берчан да аяшқа? Аяш бол. Аяш бол сөйлесіп қой. Тамағың орытсаң? Алло? Қандай аяш жақсы ба? Алло, аяш? Жақсы ба аяш? Денсаулығыңыз жақсы ба? Тамағыңыз бітіп қалып тұр ғой? Орып отасыз ба? Орып отамын, тамақ орып қалды. Ошо, башқаша болып отады ғой? Осындай отады. Өзіңіз қандай, жақсы ба? Жақсы аяш, өзіңіз? Отырауыз тенше. Бахан елден кәм қылбай іскөлге жүреттіңіз. Досыңыз көлді. Елден кәм қылбай кетті. Сіз үйде қалдыңыз? Мен үйде де қалдым. Досыңыз көлді. Жақсы ғой? Еми, елден қалбай барып, демалып келген жақсы да. Десеңіз. Аяш, сіз денсаулықты қараң, Аяш. Ем қараймыз, қаратауыз. Сіз үйде олсаңыз, бақа көлді олса, анда бақаға беріңші анда телефонды. Берейін. Болды. Сен сұрады ғой. Алло. Нүке, міне олды. Бақа. 180 мыңды Аяшқа беріп қойдым. Бердің бе? Үйге апарып беріп қойдым. Ова, как раз ақша керек болып аттылы досым, Құдай жалғады да. Жақсы болды. Нүке, толқындың үнін ұғасың ба? Толқындың үнін? Ова. Толқындың үнін? Қайда қайын? Майлы, ұғайыншы?
Emi bir dostum özün gelmesen dağı bu gelgendey olup tolkundun ünün uğup koydarsın. Mınake aparıp atam ha. İşte tolkun Kana? işte. Uayınçı? Ha. Katar böyle taşlasan bana da hazır çekşit dağı biraz her ağıl vatağı deyit. Katarıp taşla. Ha. Oğul vatağı. Oğul baydat ko baka. Ha. Oğul baydat ko. Yaşla oğuk mınake. Ha, em oğuldu baka. Ha oğul da mı? Oğuldu emi. Acak susu sekin, kulağa şükürte, böyle catağızı şu. Aha. Onun oğup koyup, Kudaydı. Özün bala çakan tınç mı? Töz dostum. Ha, jakşı. Özün. Jakşı. Kanday kananan kol. Ha, şekilde duruyoruz kon. Baka. Ha. Men caman içim olup gitti. Men bar öğrenç. Centilçe. Alo. Alo, Nurkan. Kim gene söyle atarsın baka. Bunu kölde nar etken, ber etken der, cidet etti. Nurkan, özün tınç mı, bala çakan tınç mı? Jakşı dostum, jakşı. Sen kayaktasın özü. Men da köldemin. Kölde? Jatam ben dağı gilemi öyle çeyni ağılıp. Sen de kolga gelgensin be. Ova jatam. Abi kança oldu gelgenine? Kelgenime 15 gün oldu. Abi bu şeyde durvaysın mı sen? Ova senin arkan ardıyla jatam gilemi öyle. Baka. Ha. Men dişim olup gitti. Sen Men bar öğrenç. Sen tut adam. Ne hızlı atarsın ha baka. Nuka. Oh. Anda ketvatkanında çalışıp çoğu geteyle ha. Aha. Jakşı olat. Kuda kalasa görüştürüyoruz. Kuda buyurursa nereye kılıp o şey. Alo. 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 Kanday anan? Selamünaleyküm. Oturasın aranan. Oturuz. Жақсы. Ey. Alda elсеңер алдабайсыңар бе? Кыштын күнү болсо, 3-декабр болсо, Kim böyle? bu жерде Айбек Тилекеевдин концерти болуп атса, Oşon ayt. Тимеле Нургазы келе айтат. Ак кеменин үнүн угасыңбы деп коет. Ey, alda elсең алдабайсыңбы? Men ayttım. Baka koy, asır kış bolsa, barbayla koyol dedim. Тимеле мага аяш болуп көрүнүп. Аяш! Тимеле аяш болуп көрүнөт мага. Кара чоноңду. Мени көрүп калып, ай чыкты, күн чыкты болуп калды оноң. Oşon için ayttım da soğuk diyet, barbayla koyol dedim mi? 3-dekabr bolsa. Nuke. Onun karşını. Neni? Jaman çoğun törgümüştüröt da. Neni? Sen korkpaysın ga, men korkağırakım bargın. Kanda atasın. Öldürüp koygunan çakatarız onu. Bargın olsa. Kasapkarlar. Hey! Kasapkarlar. Babdı da otamızda göntürvaysın ben. Söyleyeyim bu. Yaylana söylet böyle tapılar öyle. Kıştın günü olsa, 3-dekabr olsa. Dostum boşan oylandım ben. 3. dekabr olsa koygunun desem bunu o da alday ver de ver. Koy dedim uyat bala desem tolkundun önünü okuzam tolkundun devattı da bunu. Sen bir de bul bu. Bunu oğlu var da. Teleçi dağı ayaşına ber dedi de. Anan. Tele maga ayaş bolup görünüp. Bol de Nurbek. Nurgazını nukuzamdı. Nuka keçirip koy. Bol de keçirip koy. Anday kılmayız. Kuda kalırsa. Alda yaşın alda vaydın. Alda yaşın alda vaydın.